Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasol man, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais, isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Tatang, mabalin ka diti umununan nga gawid? Sa nabalitan, nalpas kumutan dagiti rumbeng nga ilipas ko dito'y away? Nay, hape kaslag dardaras kamot gagawid, anak ka. At dapay ngamin papanak, tatang. Papanam nga minaya, di mo ko na mapan ka makinaw. Ni, saan tatang? Jak aramid ti kasta. Amuyo ajak makiin-inaw. Anyat lamok no awisan da katagiti gagayem mo. Jak kayat ti sumursurot kadakwada no awisin da. Takakaasya kiti kantyaw kadakwada, tatang. Apay nga may na kang kantsawan da ka. Amuyo latan tatang. Bay amida, saan mo nga ikaskasot ang yaman nga bagbagadakan ka? Talaga mat, tatang. Jak ikaskaso ida. Anya ko maaga po nga ikasok ti panangkan kantyaw da kanyak. Siyak laeng ti maabakan. Husto da itanak ka. Ang papanam nga minaya. Inak iji balay da badet, tatang. Sarong karamanan ni Badet. Uwan, tatang. Apay, pagdadato namon ayan ni Badet. Kayat kung arod nga ibaga tirik na kengkwana ngam. Jakmet amaw no kasano nga ibaga. Naglakamot nga ibaga. Kasla jakmet makabalikas no kasangsango kon. Anya, sobra mo tayo tananak ko. Ibalikas mo lataan, no anya ti kayat mo nga ibaga, kini Badet. Maday ti agkapoy-kapoy. Bareng ano, maibaga kon no madamdama, tatang. Mapukaw to kuman tibain kaw. Nay, agmay sakamot anagawid anak ko, ayan ni tatang mo. Madamdama pa'y nga agawid, nanang. Anya, itaman pa'y anagpaude. Agsibog pa'y kano kadagiti mula, nanang. Isungay mo na ako na nagawid. Adda pa'y papanak. Papanam nga minaya. Mapaanak ije ayan ni Badet, nanang. Sarong karak. Manen, sarong karam manen. Wen ananang. Nagpintas da di abalasang. Iswa sarong karak man kit day. Wen gayam nang. Kayat yu ka din ni Badet nga agbalin amanugang? Anya, si kamot anak ko. Di munto pa'y maibaga-baga tirik namkan ko, ana. Damagam kit din, no kayat ko ngagbalin ang manugang. Wana, takayat ko amaamuan, nanang. No asino ti mangayat ken kay tinapudno, kayat kumutta na para ken ka inggo. Kastalaang dayta, anak ko. Ay na, sapay la ko ma, may bagak mo ti gagarak ken ni Badet. Kanayo nakijibalay da. Ngam talaga nga awan na pulos ti saok arumwar no kasaokon. Agkinkinita kami metlatan no agsangsango kami. Kayat ko talaga ni Badet. Ingo! Papanam! Aqua? Adalaeng papanak, Jack? Papanam mo ya? Dumagas ka ba ya? Saanin? Tapno makaawid ang kadagaws. Ang pasugnudak no di ka pa'y dumagas.
Kakaiso na lang nga ro doon na lumabas ka. Sige man lang ngayon. Mabit lang nga rod taumayak dita. Intay-itayan taray, agkasanga di anak na. Mapantamot makipangan ha. Pasensya kan. Ngem tipakadak kadananang kantatang ket mapanak iti ayan da badet. Anya? Apay, nobya mo na yan ni Badet. Kasano kumangay anubyak ket jak pay na ibagatirik na kenkwana. Anya? Hindi mo pala gayam na ibagatirik namkan ko na. O na imo ta kinakapoy dahi taninggaw. Kasano? Ket jak met ammo ti agsaaw no kasangsango kun ni badet. Nakapoy ka nga rod ano kasta. Ngayon nalakalaan ti solusyon na ita. Kahit mo, tatulungan ka. Ha? Agpaisaw? Tulungan nak, Jak? Una, nalakalaan ti solusyon da ita kunak manahin. Siyak ti makamaw. Kasano nga Mabit lang, ta mga laki di ballpen kan papel. Orayan na klabit dito, ingkaw. Anya nga'y dayta insurat mo, Jak. Itod mo dayta kini Badet, tapno mabasa na. Ha? Kasano nga'y nga itad ko dayta ken ni badet. Ket Jak met ammo no anya ti insurat mo dita. Ammo maet ajak ammo ti agbasa ken agsurat. Agdatdaton ka dita surat ni naramid ko. Imbagak dita nga ay ayatem unay-unay. Ha? Kasta ti insurat mo? Wun, itod mo lang dayta kan kwa na. Sanan ang masapang nga ibagam tiriknam kan kwa na, babaan ititimag mo. Ta imbagak amin hindi ta surat nga itod mo kan kwa na tiriknam para kinibadet. Agpaisaw? Uwin ko na klaro din. Agyaman nga rod, Jak. Nagdakkel dayta abanag para kanyak. Talaga ngamin ajak makasao no kasangsango kun ni badet. Jak maibaga tiriknak ken kuana. Iso nga rod, ang pinalaka kung ti papan mo ijayan ni Badet. Itod mo lang dita surat kan kwa na, kat amunan ti kayat mo nga ibaga kan kwa na. Oh, apay nga rod ngagkatawa ka nga'y. Ay, wala ta, maragsa ka na para kan kainggo. Madaan ka mo't lang ni tinobya. Bakit? Apay awanan ti panggap mamang pakan kanyak. Anyat orasan aya. Ay galas otson ay ti rabi eh. Or-orayit nga iban nagtamanganan ngam dinagmatla ay ayabanan. Naladaw ay napang rabi eh. Ay na, pasensyakan lakay. Urayag nga minti sa sangpet ni Ingo. Apay, inkwinta saya ni Ingo ti kaldera kan kaserola tamasapong na orayan tapay. Kasanan no alas 12 iti tinga ti rabi nga agawid, di tinga ti rabi imot nga raod ti pananganta. Saan mo't anyat ammom? Amangan no paawid mo't tenday chay. Ay na mga takid din. Tama di ti mabsog ang maturog. Masapol ang mapalpan tapay, sakbay maturog ta. Yor oray takid din ti banga kininggaw. Jak! Rumor ka din na balayaw! Jak! Apa yan, Ingo? Umasidig ka din ay! Apa nga man? Umasidig ka dito ikunak! Anya nga minaya ti problema. Nini, abi kagkabil ka eh. Ayop ka! Nagkaro ka batan. Siga tinakaraw. Kunak nugayim ka. Ngam nagmadit inaramid mo. Agasem, kunak na to insurat mo ken ni Badet ket imbagam nga agayatak ken kuana. Ngam nagmamadit ang iti imbagbagam. Kahit nagdaton ka mo talaga tin surat ka oh. Ulbod ka. Imbagbagam alaad. Asaan ang nagdigdigos. Anagangot. Ken saan na ababrasan tingipan na. Sana po no dayta? Ulbod ka. Manipod ita. Saan kan akayat agayam?
Inggo, manmano ka mo tinarumrumwar anak ko. Saan ka pa yun ngagpaspasyar? May mayat diti unag ti balay a pagpalpalabasak iti oras, nanang. Ngam ti rumrumwarak pailaan. Sa bagay, husto matkit din no saan ka narumrumwar no awan tinapatiga papanam. Tapno saan ka mailawlaw ang makikadwa kadagiti at dalukluko na dita. Uwan, nanang. Ayun gayam, di mo ka din sarsarungkaran ni Badet. Saanan, nanang? Mabayin akon kuana. Kan maysa, imparupanan kanyak, adinak pulos kayat. Nang runa idinabasa natin sursurat ni Jack, ang nagmamaday. Anyamot kami nun ayaday di agayim mo. Kasla saan mo agayim iti inaramid na kan ka? Talagamat asaan kon agayim day jay, nanang. Jack kayat ti gayim akas jay ti ugali na. Madi a talaga ati inaramid na kan ka. Gaputa di mo amot agbasa kan agsurat kat kas jay mo't tinaramid na. Wan nga rod, nanang. Pirme ti panang tagibasit na iti kinatao. Ingaw, sumurot ka kanya kanakaw. Papanantatatang, Simangpot ka na di anak ni kumpadre mo nga jilaod. anya ko mano simmang pagtatang. Nagkapuday jay ija abroad. Kan kasangay pa ni kumpadre mong. Inawis na kayaw. Kan saan ka na makaumay ni nanang mo? Isa, dwa talaga na mapan. Di akon sumurot, tatang. Sumurot ka, tapno amom mo, di balasang ni kumpadre mong. Saan mo nakikita da jay? Tayo jay syudad, tinagnanaadan na manipot ubeng. Ta nakipagnanaad kada ikit na akabsat ni kumpad imong bayat ti panagad-adal na. Nay, imbag man, tanagad-adal gayam. Nagmayat tumot ngamin ti agtaltalon iti ubingak. Kayat ko ti mapan iti taltalon, ngam ti sumrek iti pagadalan. Iso ajak na kaadal. Iso ajak na kasurong agbasa ka nagsurat. Ita, marik na maun ti rigat ti awan polo sa muna. Ure isuro na kang agbasa ka nagsurat ka di mo polos kayat. Itartarayan na kamay. Masikuranak ngamin iti tatang. Ngam ita, marik na kon ti kinapatag ti panagbasa kan panagsurat. Lukwendak laeng ti sabali a tao, numapanak iti sabali a lugar. Iso ajak pulos makaadayo diti lugar tayo. Imbag man ta nakaumay kayo, kumpad. Uwan kumpad. Narigat samad nagpasugnod ka no saan kami nga umay. Talagang agpasugnuda ka, no saan kayo ngay may? Imbag nga ron ta si Murot ni Ingaw. Talaga nga inayabak. Tapno makita kun mamamuna mo di balasang mo. Ayun mayat na agam amuda, kumpad. Tapno damot makunagayim ni Lolita dito lugar tayaw. Saan mat adim makil ditaw? Ijay syudad mat tinagnanaadan na manipod ubeng. Uwan nga raw. Kayat kumatkit di adim makil ijay syudad na nakaadal. Tano dito siguro probinsya tinagnanaadan na. Amangan no kapadbada na dagiti ubeng ditaw adida kayat ti sumrek iti pagadalan. Kaslakin ni Ingo kon di na pulos kaya ti sumrek iti pagadalan nga oray masaplitan. Puno ngagsukat, ngam taltalon mo ti papalan ng agmalmalam. Makiaw-awid tula nga na muna pa nag-aawidan dagiti estudyantay. Tiyak man amumot ka dagiti ubeng takastada. Tauray da tayo mo't idikat awan isam tayo nga agadal. Nako namon, kumpad. Nagrigat magayam ti awan adal na. Sa tayo maamiris daytan no lumakay kan bumakit tayo. Agpaiso, naragsak ka anak am amukan niya? Uy, nakaragragsak ka ngamin akasasao. Saan akas iti daduma anak kami suot da no kasangsango da? Apay anak kami suot da. Dayta ti Jack ammaw. Siguro, masurunda ang makakitkita iti panagrupropak. Iso anak kami suot da no kasangsango da. Sobramot daytan.
Saan mo't ang makapasurun day tarupam? Nagwapo kan tupay. Ha? Ala, kababain mo, saan na pudno day ta? Amok ngamin analaadak, ta nangisitak, gapo iti katratrabahok iti kataltalunan. Kulutak anangisit, iso akasla itaak ka no. Ken awan ka no pa'y utek ko. Anya? Ay na, nagmadimot ang tikas tangay bagbagada kan ka. Kababain mo, ngem gapo siguro, tadyak amo ti agbasa ka nagsurat. Iswa, nurid, timang mangagkaw nga awag da kanyak. Amom ka diti kayat asawan ti norid no, right? Saan? Anyan. Ti kayat asawan day ta, di mo ka no amo ti agbasa ka nagsurat. Ha? Ay, agpaisumot gayam ti ibagbagada. Tapod numot ajak amo ti agbasa ka nagsurat. Wan ngam saan arumbang ti kasdyang ibagbagada. Amo da lang aruden, masapul pa'y lang ayang ibalikas da. Bay amon ibagada latan ti kayat da nga ibaga. Awanin ti bibiyang ko iti dayta. Kan may saan ka mo tanalaad? Naggwapo kan tupay. Nagtangos day tagong mo. Nagmamayat dagiti paningkito na matam. Maibagbagay launay ti kulot a buok mo di tarupam. Ken, natayag ka na baked. Ha? Sikaman pa'y ti balasang anang ibaga agwapo ak. Ay na, bulsak siguro ti balasang asaan a makakita iti kasta alangam, inggo. Nanang, anya pa'y ti paaramid yo kanyak. Nasakdwa kon dagi dyan nagdadakkel abornay. Awanen, anak ko. Itay pa'y akuti ka akuti, kat kagapgapum lang ijay taltalon. Aginanakakit din, anak ko. Saan nabali ata sa anak mat anaban na og nanang? Aguray ka man. Kasla ka na yun nga inspirado ka Talaga mat nanang. Inspirado ak talaga. Nay, aguray ka. Anya ka diti mangmangtid iti inspirasyon kan ka. Taapaya ka na yun na nagmayat ti aldaw mo. Agasam, tanagsamit pa'y day ta isem mo. Apay, adda ka di pagdatdatunam inggo. Wano, adda nobyam. Awan pa'y nanang. Ngem, adda na singpet abalasang anaam mo. Sino abalasang? Jaya anak ni tata imong. Tinaggapo iji abroad. Nilulita? Wan nanang, isaw. Imbag man, tanagbalin kayong agayam. Wan ata nasingpet nanang. Ken nagpintas pa'y. Mayat nga raw ta nakasara ka itinasingput agayam mo, anak ko. Mabit laeng, umayan. Ha? Naimbag nga oras mo, Lolita. Kastamat. Anyat may paikukan ka? Sarong karang ka kuma, Lolita. Apay sarungkaran nak. Gaganga iti barong agduyos iti balasang, iso sarong karang ka. Anya? Di nagkadipastrikan? Sige Umunag ka, Jack. Ay ayatan ka talaga, Lolita. Damo pa'y lapan nakakita kan ka diti lugar tayo, kat agduyos sa katalagan kan ka. Naimbag nga rod tasan ka pa nagsubli di abroad. Iso nga dapay panahon ka ngagdaton kan ka. Aginanaak laeng, taga-brodak mo't laeng. Ha? Kunak man no, saan ka nga abroad? Umakarak lang iti pagilya na papanak. Ang saan pa'y nga ita? Ado pa'y nga minti papeles nga sa asikaswak. Kasta ka de? Sapay ko mga rod, tasong batan na kon. Sakbay nga agsubli kay di abroad. Ha?
Ay ayatan ka talaga, Lolita. Pasensya kan, Jack. Ngam, Jack pa'y kaya ti makinobyo. Ado pa'y ti kayat kong aramiden iti biyag ko. Nay, abay, saan ka kadi madanagan? Bumakit ka na balasang. 25 mon. Ay na, uray agbakbak kita kabalasa nga aging ga iti maudi nga anges ko. Saan mo na parikot dayta, Jack? Parikot ko, Apay katasanan nga Tano agbakbakat ka balasang. Kasano akon nga Mangkita kan iti sa bali a pagdatunam. Kasta lang dayta, Jack. Taawan pa iti panggap ko ang makinobyo. Nga uray bakit para kan titawan aba inti 5. Kumpad, agdat-daton ka din ninggo nga anak mo, ija anak ka. Naitatay jakam taawan ti may bagbaga na kanya, kumpad. Kanayon mo ti balay, ngam, jaka mo nagdat-daton ka ni Lolita. Sapay dati kanayon amang paspasya di anak ko sa bali abaraw. Ay, kastaya. Wen, iso ang nagdat-daton ninggo ka ni Lolita, agsiglat nga raw. Tapno iso ti mga abak nga agbalin na manugang ka. Sapay kayat ko ninggo nga agbalin a manugang ko ta nakitak ti kinagagat na. Ay, kumpad. No may papalit ti kinagagat, talaga ang nagagat ninggong anak ko. Kaslanwa ang asa na mabampanaw. Iso nga ro na kayat ko launay apara ka ni Lolita, ta nakitak nga agbalin a nasaya at nga asawa day jay. Agyaman no adote pan na kay karkare janak ko, ijanak mo, kumpad. Iso nga ro nga ibagang maagsigsigla, tapno saan nga abakan di may nga agdat-daton ka ni Lolita. Enggaw, nakasukat ka manayin. Kaslam muklatan ti papanama. Tatang, Mapan ka manan ni Jayan Lolita. kasta nga ro tatang. Anak, agdat-daton ka kaday kini Lolita. Kayat ko nga ibaga tirik na kenkwana. Ngam, ang mga no di na kayat tinurid-nurait akas kanya. Abay, imbaga na aya, di nakakayat. Saan, tatang? Oh, mutlagayam. Anya nga iti parikot iti dayta. Di na gayam imbaga ti kasta. Ngam kasanaw no gayim laang ti pangibilbilangan na kanyak, tatang. Saan nga min aday ti panunutem nang runakat kahit nakalaong na ni kumpad imong para kini Lolita ang anak na. Anya? Iso atap no aklunan na ka ni Lolita, agdaton kang arod kang kuana. Ibagamon kang kuana ti panagayat mo, tapno mamuam no damot panaggusto na kan ka, wano awan. Maamakak ngamin. Namin adon anapaayak. Tadidak kayat dagiti babalasang anagdat-datunak, tatang. Kahit sa bali dagijay, sa bali mo't ni Lolita anak ko. Naimbag nga orasyo, tata. Anya ti masapol mo? Gagangay ti baro asumarong karit ti balasang, tata. Isungay mayak, tasarong karak kuman ni Lolita. Sakbaya kasangom di anak kau kan sumrek ka dito balay may. Kasarita ka pa yan na imbag. Tata, Seryoso ka ka dito anak kau. launay tata. No bilang ta aklunan na ka, anya nga iti planaw. Ikalay sa kadagos, tata. Agpatakdera kadagos iti balay may. Kan gumata nga kitilugan may. Tapno sana marigata na magmagna no adda kayat napapanan. Apay, manaw ti matmat gadam iti binulan. Aha. Kaya't ko amamuan. Basit lang, tata. No adda lang ti maila ko abungan dagiti mulak. No kasta nga raw. No agsao ka, di nga ron asidag iti kinapudno ama pasamak. Ha? Saan na nakapapati nga mintimbagam nga kipatakder ka dagos iti balayaw no malpas ti kalaysa kan gumatang kapay iti lugan. Akwa, tata. Iyornungak day tatap no pumudno. Oray awan ti lugan. Tinapatag kat saan ka anabak nang iti kinapalaw as balong.
ka sa takmutan ta na si Rayak man ta nagpinta sa rupam, Lolita. Jack, saanin ang masapula-bulaan nak? Saan ka mo tabulbulaan? Tagpasuti bagbagak. Noan yaman ti ibagam ko man. Makaturturo ka kami na talaga. Nagsapa pa'y matlaeng. Agsarsarita tapay ko ma iti oremes nga oras. Anya? Mabalin, Lolita. Imbagak meten, makaturturo ka kun. Kaano nga roda sumbatan nak? Sumbatan nak kuman. Imposible adi nak kayat kat natairak mag. Jack, imbagak meten kan ka. Jack pa'y kaya ti makinobyo. Iso ano apuraan nak? Mangkita ka niti sa bali. Ni, saan ha? Si kalang di kayat ko, Lolita. Iso Jack to nga rodag sapul iti sa bale. Asigiga kaw niti balay da Lolita. Anya nga tati ibagak ken kuana. Kaya't pula unay nga ibaga tirik na ken kuana. Angam kasanaw. Jak ammo atalaga no kasano nga irogek. Ngam makaammo ditan. Basta mapanaklatan iti balay da. Kasasaok lata tapno saan nga umatap kanyak. Hoy, Ingaw! Ha? Jack? Anya ti kuko di tawiting siyad? Sika, sa dino di papanam? Di talaan. Anya di talaan. Basta di talaan Mapan kay tayong Lolita. Sarong karam? Kasta nga raw. Ape sarong karam. Agdatdaton kaken ko na. Kwa? Saan nagpailang agdatdaton kan kuana? Ngam, panggap kaun ti agdaton kan kuana. Anya? Sana mabalin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan mo pagdatdatunan ni Lolita? Ta kaasi kalaeng. Ha? Apayan ako nam ti kasta? Imbaga na mismo kanyak. Pilpilitan na lang ti makisangsangokan ka. Ti makigaygayim kan ka. Tama asyan ngamin iti kasasaad mo. Di mo kano ngamin ammo dagbasa ka nagsurat piman. Iso pagan ano na kumangay kano ti kaskan ka no bilang tagdaton kakan kwa na. Anya? Iso ano siyak ti sika. Sarda nga amon ti mang sarsarong kargan kwa na. Ta pilpilitan na lang ti sumangsangokan ka. Adaywa mo ni Lolita. Ta saan ka mutlaeng maibagay kan kwa na. Proverbio Kapitulo 26, iti versikulo 21 ken 24. Kastiuging parayrayan na dagiti beggang ken tisungrod iti apoy. Kasta ti man nakiriri a tao parayrayan na ti ringgor. Ti gumurgura mga lilaw kadagiti bibig na ngem penpenen na ti ulbod iti uneg na. Padaanan ti tuloy ti pagkasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo dagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here